be litina Acholi kagaluo tin ni no dwe piera dek wi achiel medu mapa wi ario mana ye giki mwaga me alibario ki piera rio wi adek man latin wu Mawa Francis Mawa ma tin tika mini wu kwera ma akibot tibuwa mete kwaro botu medonyo imwaga manyen 2024 Acholi kagaluo nirne enime gikni ni mapira tek nirne pede kachiel medu ma pawi ario nir mapira tek nirne eneni lubu miung lok kilwak ma tie lobuni la mi lok beru president unyo won lobo en mo wego tindi bere kirini ngo la dit jeror yowen Museveni umiro mi loke kilwak be Uganda en loke ne enoni era ye miyo gum kilwak be Uganda be donyo imwa manyen in tindi bere no wax be Uganda tiki yum twin ki chilu firework man yuto deni gem lu baw ye gene karro me donyo mo manyen chaba bi chiel tabagi donyo tim firework bi chielu lobo wen donc na dit Mawa Francis Mawa tiem me chiel ametene ami duon tibu mete kwaro bot kuna Acholi do bawo ye ka choke ba dit mero to pajo utime ma ditira chulario era ye gem guteru time ubeli pongduo donc Acholi aramiro mirwu duon ma aki ke kwara Acholi matiba yedoro Peko pa Acholi era ya Acholi tika yenyone Peko pa Acholi era ya Acholi tika yenyone ka choke miro to pajo ma doctoraro tunu gim ki chigamoyo windoro ka chelki lutela Acholi nobat mau jaro chalso tema o hilarone o Kelurien honorable Richard Todwong wundu tela ba party weng wunu tika yenyu Peko pa Acholi kitia bodini donc aramero wacho katia Acholi timni kaji ni penyu la tem Acholi ne pego ni ngo na tim Acholi bo wani an pego na yuweri ka ne yuweri donc kameno ne to chino pego na wiko Acholi weng gin cook di Peko gi general yuwen Museveni muruma bum pa Acholi weng roma kaji ni penyu la tim Israel ni im pibu di ngo bo wajani an Peko na Palestina kaji ni penyu Latin Palestina ni im pibu di ngo bo wajani Peko na Israel li tira matino maki nywalo gi ki punyu gi lubariore punyu li tiro gi ki ratpa la wore ci li tiro don maki wigi ena ye gi matim duonam mabo aki bo tibu mete kwar mamiku mayaw go kwaru o widin ka Peko ni ma unuti ka wachu ni peruada kit matibu tela kere ko pa Acholi ni Peko gi wey wuchu ko mi wey ni petit 100% petit 100% romo biru 50 uchungi ko mi wey 50 uchungi ko Acholi ento petit 100% kit magin ko kere kagaluo ka Acholi aramir wachu Peko pa Acholi machalo daro ma tibu mete kwaro telo Acholi wun wengi ngeyuni la dit yuweri ena ye du bawo to yukero du ku tibu makil woni tibu mete kwaro ilo bu Uganda munni ubiru kwanyo muni magiru biru colonizing Uganda gingu torote kwaro ubore ba biru beru umete ki gengo tipate kwaro lutene ni weng Peko ye ni tibu mete kwaro ku duka lodge alupa ki report ba muro miyo pen muro umeyumung ni tibu mete kwaro ni tek loyo gimoki ken tola dir general yuwen Museveni kiriyo pa kwaro gi ku tibu me bachweji ma wajo ni ayew uberka tikere uwe ero dugu te kwaro
ilo bo Uganda donc Acholi takwar bawo duguni era ye Peko na macheli ke wuna Acholi Peko Acholi ke ken kuna logo ye takwar bo duguni era ye Peko na macheli ke ki wing ma Uganda pengo awajo kidman la dit yu weru dugu tekwaro mayang moro balu chon mwaga bia cheli gedo ento ke ma pat makubediki mini gi twero meloro tekwaro gini giem pengeyu kit matibu ni pengeyu chet patibu ni gim matibu ni miro era yo kero Peko madit era yitinga kelo Peko madit tika kiweng me lo me Uganda mala dit yu were tika telo nani tibuni ene maki dukuni tiki chek tiki kitamira en ki gok en kere tibuni maki lumoni tibuni dano eto get beri in the spiritual one kum gipedena tata eto gem tiyo chalo dano en mawan beri wilobo ni gem tiyo chalo dano gem tibuni inune aye gem tiki twer be loch gina ye loyo lobo Acholi win mabe ke luak ba Uganda spiritual world en aye loyo lobo spirit aye loyo lobo karama la dit jero di wer Museveni dugu tibu bete kwaro dano pe ke ma pat pe gen ngeu kit mami goko tibu ni weru ukonji weru tibu ni o lo ngeu kidano way ke way ngat mau dukuni yu weru mau duku tibu ni en ngeu ngo matibu ni miro way den ni no duya wochi wi ni la dit jero jo wer Museveni tibu ni era ye telo en weru kaw nero en ri lodge loyo ngati mo ke kem pien tibu mete kwaro ena yeti ka boko lodge ki jore way donc ngo matibu ni miro Acholi petika tibu ni miro ni abila ne o mira kimine cham we ere gok dan ko be dikay ni nero ke ma pat mai Acholi ngama lu ke tika goko ke gi ka chela kita jang tibu ni miro bien tibu ni miro ni kayim jo palabere wunu palabere ken ena yu goko tibu ni petie ngati mo ma goko ma miro gok ma aki ila bogi ma aki ibuganda me biru ka goko tibu ni kitba kitiru kere kitba ngo tibu ni upoko tik ba pat wing kike ka chela lu tibu kaganetie lu gok road kaganetie lu tiba bida kaganetie tibu ni upoko tik wing ike ka chela eto ko bidi chawari Acholi nga matika titu tibu ni nga matika goko kewu nga matika goko kewu era ye jero yo Museveni ka chinde mite ke ini nori lu para back wing road be para back town tie bola dit jero yo Museveni mi walim me goko ke ke kwa Acholi ka chilin pere town tie bob jero yo Museveni manyu ni ke ma yo duguni era yetika goko kere manyu tibu ni wing mati kere ngat bagin ngeyu era ye jero yo Museveni Acholi win mabe lo ak me Uganda win mabe o wego pe Acholi kikem kai chere lao kai ni penni langi wuna yuti agoko kewu jimi weng wuna yutimu langi yipetimu kai ni chero I West Nile ya lu ilugwara ngama goko ke ngama mi chene me goko ke watu mbere tumuchere ana birga wot chere tibu wajadi wot chere ya bila weng pera bila ne dongi wewo atamo ni wan ti jero yo wer Museveni era ye tibu meta kwa ka watika lok wa ngi ni tibu ni tek do ko ngi ni tibu ni era ye bontwero wewo ko be de chawani ka wuyu jero yo wer Museveni tika wacho ni miro a ki bod mono tiburu mo konyo en bene loyo wa America loyo wa duwen America ro mo keliki ko be piem ko be de chawani head of states polime Africa gen football jok pa moro gen football yeto Kristo ento la dit yu wer Museveni na worru ka libu wod gini wen arange yuni tika
min woro kitibu mete kwaro ka chila chien me South Africa ni cha chia dem ka en doji abila le inuni ina yikin maloyo lobo eto moro wani inuni jo maka oneru la din lobo kinu kene no tika wot di lum bien tibu de beberi kamale yamo kene tam nenda dit den carte president tia wot kere ya bila pa jo mura ye bila matibu mau ake poro ci Acholi piru era yewun o wego wa ginma mira wunu tim ne yuwe na yutim ne yu president na yutim langu mada kachoke bu ma wunu beriye ipong duo watamo ni man wa beteru bod gamenne man gamenne mir ko timo yemi weng Acholi wunu teru bod gamenne na yutimi wu be Acholi ki ken ka ki weng mai Uganda watimu di yuwe na yebo so tina mero wo wuna Acholi ni piru 50% ti wuna Acholi ti botu piru mu pe yaw jape wo gudjo mo bir chok igamene mako be utiyu ki gamene peti gi moma wuru fonyo ki kom la dir lobo ma o bir chok kire gi mamir wuru fonyo era yini te kwaro era yuwe la dit sidon tina ra mero chwallo new year message bodo kwanti wadi new year message bot Acholi ki don tibu ba inu ni lok patibu tibu yang logo kaki yubu gang kita wuru aka yubu gang pong duore tibu no tibu ki no tibu logo en tibu en be tiga lok ni Acholi tin winyu ni pebu Museveni pebu Pierre Beach robo be Museveni Pierre Beach wun manyuri ni 50% wani uchunga kwene 50% me peru wani era ye miro ni ke dok chien kita kwarwa jo magin dongu ao ki ya bila pa moro chala mawa gini ubiru lu kore amna ma chiela chung amir ni na mario betinge ya kiye kitem we kwa niru 2024 matumi kape alo beri lo Acholi waniru ka alo beri pe lo Acholi Acholi tin ko be doni mwaka wa wiwo ko wo kinyin General Yoweri Museveni ni era ye Peko Yoweri pe Peko wa 100% win mabe Yoweri pe Peko wa 100% ko be ni kiba ente te kwaro ke yanga tila til ke luenyo win mabe ke yang luenyo tibuni luenyo tibumu ulalting me pora du pora luenyo kilu payera du payera luenyo kilu padibe tibuni luenyo ko be ni chamani tibu majero Yoweri Museveni doru em mayru bachweji tibu bajo bachweji tibuni luenyo manyo de tibuni o luenyo ikom ke weng mapat tibu weng mapat obulweni kom tibu padwo uru wing mabe luak be Acholi luak be luok luak be Uganda pibu pe 100% kitu wanyo ni Museveni abiru wo wura Acholi ni ka Museveni tin do ba lo tin ka ba lo Museveni tin no piru poto no pe ka Acholi tu no pe ko Acholi pobuto bin la tele bo mo bi nge Museveni ni la ba Acholi bo mo bi le yu ka Museveni bin kilo kada ko beti chawani tibuni enema Museveni beruka pe mwaka me kware kuruni tibuni umiyu kila dit lobuni jami wen umiyu kila dit lobuni ling me gwa kokere umiyu kila dit lobuni mon me gwa kokere buruti patibu peti patibu era ye miyu ling me gwa kokere ki miyu protection keru tibuni ko beti umiyu kila dit jero Yoweri Museveni gen ko men na jero Salim Chale Acholi wuñ mabe jow mana ngayu ni ngayu kit bagin wor tibugi tiario ene jero Yoweri Museveni ka ci kit jero Salim Chale munu jow ma gen ngayu tek patibu ci ge wor tibu we tibu ci ga goko gamena ni donc ko be ka wonu neew jeni ma tibu mi yu ki jo go ka ci go donc jo la ditti do ci era ye itiro bachweji itiro magenti bachweji era yigi u jago o ki yo mi woro tibu era yigo ki ke ki bodi wuñ mabe pin amma wa pa lu lu gata
umira dok gin makong let boko bini wiya ji mara ye message me mwaka manyen 2024 ni kawa we doni ki mwaka ki wek ko guna churi wek ko ni yuwera ye Peko 100% ko tiek 50% no bikuni me dok 50% no tu me soli ko te kwa ka unu dok te kwa tibu mete kwa ne we ko nyu le tiru mo ma tiek tibu mo peke e ko mi magi worni tibu ni ka iri pekere no iri te wonu dok ko be jara ala ne window en may way o de gidin andi wal mi tibu ñu do ne ci wonu dok bien pero mo wen ci da yang tibu lo ci da waya yo ni tibu lo ni pero mo wen ka ngatu turu lo ni ko window a chugo dam der no pe ko me pe ko ñu be pe ñu ni ki la woru kata yat pe ñu gin ma go en mede ena yimo nye ki tawo ni intelligent o mi ko go de la dit kay woru bot ki man de tiro wa wen jeru chal su tema gin ma go gi pe uturu gin ma go pe en to jo pa yu weri gin ma go gi era yitibu magin gudu ko Uganda tibu ma gudu ko Uganda ne we ko gin ngelu mo ne gi boko ka gin gu ba ko dog gi bod tibu be ba chuji ini no ne gin kai chero ka luwan keddi gin ni riu atamone amiro ni ke ya chedi kene Uganda ya fo era ye ke me Buganda 50% ma me gini gin tiga tikiri ba be bien gin gu dog te kwar ki gin pegi ye gi mo ma pat kilima ki bot di tiro baganda era yo ko be jari ne gin tika temo at least temo bet Museveni gin tika temo bet tibu pa Museveni pen tibu ni mala dirlo bu ne tiyu kere ni peyot ba tibu te kwarta era yo ko ngune baganda ko be di chawani era yide hulli kaka ma ko be di chawani gin tika temo lwen ti Museveni eto petit kaka mo matwero ko na ma giki amita koke kom wochi wu kawa doni mwaka manyem ere ni ke wa pere PM ki babina wochi wuni ko be ni rudi wen ku rudi pira bit wi abir pi bit bor pi bit bor ne rotwa ma ke chok wi ne rodroi wi reti si do rudi pira bit wi abor endo kum rudi pi bit abir ne matini wen amir wochi wuni tibu magoko ke ka chira che piya dugu ye PM tibu pira mo dugu ka mirok aye tika goko ke ko beri chawani duri wen mai lo bachuli ngat ba tika goko gi mamini gi lim era ye president Yoweri Museveni ma ngat ba tika goko ke klime era jaro salim chale anyuri ke yo wen ko beri chawani le tira churi ka urumiro ni ke ku betie chi uchak ke ka chila chil guchak yupu lim megwako ke weri gamen ku kunyu area mi dongo no bumukene ento area me kama tibuti ye ukon ko gamen ukon ko Jerusalem gini yuwe ento ku bedi chawani gi wota ruot umira Jerusalem yumi jibi wing chitibuni ade de ni pe umira gok Jerusalem gen ki yuwe uwi mebe don ana goyo duru butuni wunjo ba puruti dini pa mono yorlega pa mono manku be di chawani wura yuti kero obedie ka upunyu pe upunyu ni tibu mete kwari tibu maracho likwiji wek dano guchak wek ni tiro wa guchak ngiru ni lok mama wa ngilu ni pe jo ento gin mamer konya chuli pien pe warum wacho de di dano bo ala wa tim en ma wanu ti wacho ni achuri bo ala wa oki didi pa mono yorlega me dugu te kwa ala wa pe ento mundi tira chulim mauti dini kwena na butu ni ka ufunya chuli ma uduoko gi ginni te kwa ma meggi mara ye kwena ara ma ki bot ke kwa chuli kun wok ki ya bila ba pat me chuli odoni mo ba be jog ba maro